Salibonani bathandekayo, sithanda bona sibonge inkosi esisiqoqele njalo bana sizehlanganela kulesi sifundo saleli viki. Isifundo seshumi lambili. Mina ngikhuluma lani ngumfundisi uG Mlilo. Zanxusa ke engilabo bana labo bazivese. Salibonani isihlobo esithandekayo. Thanda kulamukela kwisifundo sona lesi sanamhlanje. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo isikhathi sonke sitaticha lona lekhothali. Sesiya emaphethelweni. Mina engikhulumayo igama ngu-Elder Amos Maforo. Salibonani bantwana benkosi, siyathokoza ukuhlangana ku lesson 12. Sengathi inkosi ngasenzela kahle nxa siqhubeka sifunda igama ngu-Creighton Gatsheni. Salibonani bathandekayo, siyalamukela kusifundo sethu sesikolo seSabbath. Ibizo lami nguTalent Ncube, kasibeni lomthandazo. Baba wethu osezulwini siyabonga ithuba elihle osipha lona ukuthi sibe lengxoxo yesifundo sesikolo seSabbath. Sicela umoya engcwele asithungamele sonke kusukela kithi kusiya kwabalaleleyo ukuzwisisa amaqiniso alesi sikhathi siphile ngawo ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga abathandekayo ukuhlanganela njalo kulesi sifundo esiqhakatheke kangaka. Xa ngikhangele incwadi yamaHebheru nambani ngibuse kakhulu. Ngithola ingivezela uKristu kuzo zonke ingozi zakhe. Lecebo lesindiso lendlelwe la namhlanje sikhangela isihloko esithi ukuthola umbuso onganyikinyekiyo. Nxa ngikhangela ukuthola umbuso onganyikinyekiyo kuyangibuyisela encwadini kaGenesis. Lapho esalahlekelwa khona ngumbuso. Liyakwazi bona uJehova wathi kuGenesis 1:26 asenze umuntu ngomfanekiso wethu. Asifuze. Abesebusa phezu kwezinhlanzi osolwandle. Abuse phezu kwezinyoni ezindiza emkhathini. Abuse phezu kwezinyamazana zonke ezehamba emhlabeni lakho konke okuhuquzelayo. Ngenye indlela sinanze bona umuntu edalayo wanikwa umbuso. Umbuso siyafika kuGenesis chapter 3 wamlahlekela umuntu uSathane wasihluthunela. Siyayidumisa inkosi lamhlanje ngoba uNkulunkulu uyasikhumbuza ubana masiyane nje siyakuthola umbuso onganyikinyekiyo ongasoze uthathwe ngomnye umuntu. Akusifundele indinyana ukufundwa ngekhanda uHebrews 12 ivesi lika 28. Yes, amaHebheru ngu12 ivesi lingelika 28. Ngakho ke njengoba sisamukela umbuso ongeke unyikinyiswe, kasibongeni njalo sikhonze uNkulunkulu ngokufaneleyo ngenhlonipho la ngokwesaba. Asibongeni njalo ngenhlonipho kanjani la ngokwesaba. Nxa silalele isihloko lesisithi ukuthola umbuso onganyikinyekiyo, ngikhangela lendinyana yethu ukufunda kwekhanda. Kuyini sekufumanayo lapha? Sifundani ngalokho Paul akutsho kithi ngoNkulunkulu akhulumayo ngomsebenzi kaJesu Kristu la ngencwadi kaDaniel. Isifundo sanamhlanje siyathathekisa. Ngoba uJesu esimkholwayo balalele kuthiwa ulidwala. Ungakhangela kuzinto zonke ezisetshenziswayo ekwakheni into eqinileyo enganyikinyekiyo lidwala. Uye kuDaniel ichapter ngu2 isahluko sesibili sika Daniel siyasinikeza iphupho lika Nebukadnezar isithombe lesana. Bekule mbuso echiyeneyo ekugcineni kuthiwa kwabonakala idwala elaphoswayo kungela sandle sabonakalayo lafika ladiliza lesi sithombe imbuso yonke sikiyo la kuthiwa leli dwala laseligcwala umhlaba wonke kwaba ngumbuso omingu naphakade. Engiyakhona mfundisi Mlilo yindaba yombuso onganyikinyekiyo ongazanyazanyiswayo olidwala lika Jesu esikufundayo namhlanje siza kufunda ukubana lumbuso
uyakuhlana nini nanini njalo nalo umbuso siza kunikezwa ube ngowethu sizindlalifa zombuso ongazamnyazanyiswayo umbuso onganyikinyiswayo esiza ukukhuluma ngawo siqhubeka esiyakwamukela esawuphiwa lo mbuso angithi ukhona lokukhuluma into efana nayo ukugcizelela eminye imbuso yasemhlabeni yonke khona kade siyanyikinyeka iyadlula njengoba besitsho uElder Omaforo ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu asiphathise lababukeli labalaleli sibe yingxenye yalombuso esifunda ngawo ongadluliyo onganyikinyekiyo omunye umhlabeleli nxa ihlabela uthi konke okunye kuzadlula okugoqela lembuso yasemhlabeni so uNkulunkulu kasiphathise sonke senze izinqumo zokuba yingxenye yombuso onganyikinyekiyo yes uthini okaNcube yes ungananzelela uPaul nxa ebhala ibhuku lika Hebrews uyazwisisa abantu baleso sikhathi indlela ababezwisisa ngayo right uJesu nguye isiqokoqela sesombuso lo esikhuluma ngawo namhla esiza kuwamukeliswa nxa uJesu ebuya lapha emhlabeni uzuza esithi Hebrew generation of the church esuka lapha emhlabeni esiye ekhaya ezulwini endaweni engcwele sokule Christian generation of the church esuka endaweni engcwele esiye endaweni engcwele sokule bandla lensali umusa uvalwa iBhayibheli lapha lithi umusa nxa uvalwa uJesu uza kubuya nxa esiza ezosithatha that will be the church of the firstborn sesiya ekhaya ngaphi ezulwini 1000 years then kube sokuthiwa nxa sibala le verse sitshela ukuthi sizayamukeliswa umbuso ongayi kuchabalala babezwisisa ukuthi nxa uJesu esebuyile wanqoba esiphambanweni kambe nxa esesiza singehluleka yini ukusheya umbuso wakhe yena onguye onqobileyo kakusoze kuvume yilo ithemba esilayo singaze sihlupheke kanjani lo mbuso esiza kuwamukeliswa lo silethemba lokuthi siza kuphila sikhululeke akuhle sifundele uHebrews ngo12 ivesi ka22 uziye evesini ka24 yes kodwa lina lize entabeni iZiyoni iJerusalema lasezulwini umuzi kaNkulunkulu ophilayo lize kuzinkulungwane lezinkulungwane zezingilosi ezihlangene ngentokozo ebandleni lezibulo ezimabizo azo alotshiwe ezulwini lize kuNkulunkulu umahluleli wabantu bonke emimoyeni yabantu abalungileyo abaphelelisiweyo kuJesu ummeli wesivumelwano esitsha lasegazini elicheliweyo elikhuluma ilizwi elihle kulegazi lika Abela ake sikhangele la yes yeah ukuthi selifile ngapi eSiyoni eZiyoni uchaza ukuthini uPaul kula amazwi futhi phezulu kokufika entabeni yeZiyoni ukhuluma ngokuba lingamazibulo siba ngamazibulo ngayiphi indlela na intaba yeSiyoni kuningi okwakusenzakala kuyo right uNkulunkulu wayesehlela kuyona le ntaba akhulule abantu bakhe so iyasetshenziswa ezikhathini eziningi njengentaba yenkululeko lapho uNkulunkulu ayehlela khona avakatshele abantu siyakhumbula eSinayi uNkulunkulu wathi sehla kwaba lokhu zamazama umzekeliso ofana uyasetshenziswa la ukuthi hayi khathesi usiza kwehla eSiyoni kayikwehla nxa esesehla khathesi uza elokukhanya elamawaka ezingilosi elosindiso lapha sinikezwa ithemba intaba yayizolo eSinayi yayilokwesaba ilokuthuthumela abantu bebuya kuyona le intaba bengelalo ithemba phela uNkulunkulu wayekhangela ukuthi babelalo ithemba kodwa babengasuthiseki esikufundayo kulena leli viki kubana yisivumelwano kumbe
ngumbuso ongcono kulo wayizolo. Owayizolo ubulungile yebo, kodwa esesilakho manje ngokungcono, ngokwenzwe kwaba ngcono, ngokusindisayo. AmaHebheru akukhulumayo nguJesu ongumhlatshelo ongcono, nguJesu olosindiso olungcono, olupermanent, oluhlala ingunaphakade. nguJesu ongene ngegazi lakhe okungasimfuziselo. So esikubambayo okuqhakathekileyo yikubana singena lapha silo Jesu, silizibulo, siba ngamazibulo thina ngoba uJesu yena nguye izibulo. Hathi ngokuzalwa, ngoba uJesu kazalwanga, ngasonkulunkulu ngokuzalwa, hayi ngoba nguye wayekhona ekuqaleni. Siba ulizibulo umfundisi Ncube ngokwenze njani, ngoku-appointwa, ngokunikezwa. So lathi sinjalo sizindlalifa by appoint ngoba senzelwe umusa. Kukho konke kuJesu yabenefita ngoba usikhethile wasenzela umusa. Siyezwa njalo uNkulunkulu nxa ekhuluma ngoDavid uthi ulizibulo lami. Kodwa uyathola ukuthi uDavid wayengayisiloni zibulo, waba lizibulo by appointment. So ngiya ekuthini uJesu lapha akayisilo zibulo ngokuzalwa but ngoku-appointwa, inauguration of his priestly ministry nxa ngakubeka njalo ngesikhiwo. So thina lathi we are partakers zombuso wani kaJesu. Ungathola ukuthi omunye wethu khonapho kasezibulo, kodwa sesibizwa ukuthi singamazibulo ngenxa yokuba yingxenye yombuso kabani, kaJesu owayihambayo le indlela. So siyakuthola ukuthi uJesu yena ngokwakhe wayihamba le indlela eyihambela thina ukuthi lathi sibizwe singaphansi kwakhe, singabanqobi, sibizelwe kuma-favors wonke esingawathola ngokumlandela. Ukugcizelela khona lapho indaba asebeyikhulumile, sithola ukuthi lapha ukuvezwa ubungcono besivumelwano esitsha njengoba betshilo laphana uElder uMaforo. Lapha ungaqalisa kuvesi lika 18, umlobi uPauli uqalisa ngokuqathanisa intaba yaseSinayi leZayoni, abeseveza ukuthi intaba yaseZiyoni yiyo enjani, yiyo engcono. Sizananzela ukuthi emuva le masibala ku-Exodus chapter 19, uNkulunkulu esehla eSinayi kwaba lokuzamazama, kwaba lemdumo, kwaba lembani, kwaba lokuthuthumela lokwesaba. Kodwa ke khathesi ngenxa kaJesu lezi zinto nxa sivuma ukuhlanganela lo mfowethu onguJesu, imidumo iza kuba imisindo emnandi, lembani yona liyana kuza kuba into enhle kithi, abanye besithi intaba siwele bebaleka. So khathesi babukeli labalaleli yiso isikhathi sokuvuma ukukooperate lezulu nxa izulu lisincenga ukuthi size sigcine sesifanana lo Jesu, ukwenzela ukuthi uJesu singambalekeli. So okwenza lesi sivumelwano sibe ngcono konke kungenxa kaJesu. Sengathi singamdinga lo Jesu aphile abuse ezimpilweni zethu. Siyabonga, usengikhumbuzile ngezehlakalo zeZiyoni. Iziphi indlela esingajabulela ngazo ngeqiniso, ngesiqiniseko kukaJesu, inkonzo yakhe yobupristi kanye lesivumelwano esitsha ezimpilweni zethu lasekukhonzeni kwethu? Kungani lokho kujabula kungaqinisa ukholo lwethu na? Nxa sibuya ekukhonzeni njengamaKristu lalokho esikwenzelweyo, asizeni silesibindi. Ukuhlabelela kwethu kakuveze ukubana sisindisiwe impela. Ukuchumayela kwethu singaxolisi. Loba sikhonza la ngeminikelo yethu asizeni sizonikela kuNkulunkulu ngoba sikwazi ukuthi sisindisiwe. La ngendlela esiziphatha ngayo esigabeni kuveze sobala ukubana senzelwe umusa. uJesu lo esimlandelayo esimkhonzayo usendaweni engcwele uncengela thina, usebenza ukubana thina sisindiswe. Ukwahlulela asenzela khona sibe kwazi ukuthi hayi wenzela thina
konke lokhu ukwenzela ukubana thina sinqobe konke kusohlangothini lwethu. Ngawona la mazwi nxa usuphila ukwazi ukuthi wena ukuteam enqobayo usehlangothini olunqobayo awethuyi la ngendlela oziphatha ngayo la ngendlela okhuluma ngayo uyakwazi lokubana usebandleni usendlini kababa wakho awulazaba lokwenza ulutho loba ngathiwa asamveni sechumayela Gatsheni siyasukuma siyechumayela ngoba silesibindi akula lo moya esikwesaba akula la demon esilesaba ngoba siyazi ubana amandla wonke aphiwe thina ngoJesu. Ya nxa ungumntwana wesikolo uhanjiswe esikolo imali yabazali kumele utshengise ukuthakazelela umsebenzi oyenziwa ngabazali ngokuresponda lawe ngokusebenza kadalasho. So uJesu esendaweni engcwele kathesi kumele sitshengise lathi ngokuzihlola siphansi lapha sizihlole sitshengisa ukuthi siya appreciate ukuthi usendaweni engcwele and umsebenzi awenzayo wokusimela usaqhubeka. So silapha kumele sizihlole kambe uyake uzikhathaze yini ukuthi isono lese singihlupha kangaka uyabusazi wena abantu nxa bengasazi uyasazi lo mlimi uyasazi uyakuzihluphe yini ukuthi Thixo njoba iministry yakho iqhubeka ezulwini kambe mina siyasuswa yini isono. So kumele kube lokuzihlolisisa okukhulu kuqalisela kithi kusiya kubalaleli ukuthi nxa iministry kaJesu iqhubeka kambe thina sithini ngezono ezisiqaqele kangaka. Siyabonga. Ngikhangela indaba yesivumelwano esitsha ungibuyisele kuzifundo esedlule kuzo. Ngikhangela le ndaba lana ethi kuyini ongaza sisijabule esedlule kuzo angithi ziyasivezela ukuthi ngoKristu odabule iveli manje silesibindi nje kumaforo besitsho esokuyangena ngale kanjani ngale kweveli ngokunye ebengubambile lapho lokho ungeke waqinisa ukholo lwakho Uyaqinisa ukholo lwethu angithi akusifundela uHebrews ngo-12 verse 23 uvesi ngelika 23 ithi yona othi ngiqalise ku 22 kodwa lina lize entabeni iZiyoni iJerusalem lasezulwini umuzi kaNkulunkulu ophilayo lize kuzinkulungwane lezinkulungwane zezingilosi ezihlangene ngentokozo ebandleni lezibulo ezimabizo azo alotshiwe ezulwini lize kuNkulunkulu umahluleli wabantu bonke emimoyeni yabantu abalungileyo abaphelelisiweyo. Emimoyeni yabantu bonke abalungileyo kutshona ukuthi ubaba wemimoya amanye amabhayibheli akufeka ngaleyo ndlela. Okay, right. Sonke sinje singathi ngesikhiwa sithi wa spiritual beings wonke umuntu singaba umoya. Alright. Nxa kuthiwa lo ngubaba wemimoya uNkulunkulu wethu ngubaba wethu thina sonke akuthi ukuthi sihle sikwahlukanise lapha kulabanye bakholwa ukuthi kulomzimba ube lo moya lapha umzimba uyafa umoya usale ube lapha yuze izipoko lani hayi okuchiwoyo nxa kukhulunywa kuthiwa ngubaba wethu sonke wendalo yonke wakho konke nathi ngamafitshane. Right. Ukugcizelela okuchiwo nguElder wami uMaforo lapha inkolo enye futhi abantu bakholwa ukuthi umuntu iright nxa singakabuye eBhayibhelini but nxa sesibuye eBhayibhelini siza kunabululisa kahle bakholwa ukuthi utalent enje ungumoya ophakathi komzimba. Nxa ngisi bathi umuntu ophakathi kwakho ngophakathi kwakho libhokisi so nxa ngingadiqa so kuyahle kuhambe ezulwini kumbe kuye kuchegehena right. Kodwa iBhayibheli lapha likuveza ukuthi context elikhuluma ngayo likaHebrews ikhuluma ngomuntu opheleleyo yikho iBhayibheli lisithi ngesikhiwa ilokhuze nini uGenesis 2 verse 7 uNkulunkulu
wenza umuntu ngothuli lomhlabani Yeah. wasephefumulela umoya wokuphila elesikhiwa ilast phase leli ithi and man became a living soul. So okuthi ukuthi isoul eBhayibhelini can refer to umuntu ofana lami ohlangene umzimba uhlangene lo moya wokuphila nguye umuntu wakhona. So iBhayibheli liyakuveza ukuthi nxa sifika ekhaya ezulwini, the church of the firstborn izabe ilabantu abanjalo abazabe besindisiwe from umhlaba bedlule ekuchikashikeni labo baza kufika ekhaya ezulwini bejoyine uquqaba lezingilosi sikhonza ubani uNkulunkulu. Siyabonga bengudinga kakhulu yokwahlukanisa udaba lo baba lo njani lo mimoya manje lokho senguzwisisile. Ivesi ayifundileyo uverse 23 ithena lamhlanganweni omkhulu lebandleni lamazibulo abhalwe emazulwini. Sengikhuluma ngikhangele indaba yokubhalwa la. Okay. Udaba esikufundayo kulamavesi asefundisani one ngomhlangano omkhulu ibandla lamazibulo yiliphi abhalwe kuliphi ibhuku. Alright. Yikho esengudinga ngathi abhalwe kuliphi ibhuku sizwisisa njani lindaba yalamavesi na abhalwe kuliphi ibhuku. Right. Uzananzelela ukuthi uPaul nxa ebhala lapha usidonsela emuva ku-investigative judgment kodwa ekhuluma ngebandla lamazibulo but i-church in line with i-investigative judgment libandla lensali ungakafiki ebandleni lamazibulo. So Paul uthi amabizo alotshwe kusese libandla lensali ngesikhathi kusese ngapha sesifika ngale aselotshiwe avele asekhona emabhukwini. So kathesi indaba yamabhuku yikho mfuna ukuthinta nge-investigative judgment. Indaba yamabhuku le kulotshwa njani? Kulamabhuku amathathu asebenza ku-investigative judgment ngesikhathi sethu la singakafiki ku-firstborn umusa suvaliwe. Right. Amabhuku lawa elakuqala libhuku lokuphila. Ngafunda uSambulo chapter 13 verse 8 kumbe ufunde uDaniel chapter 12 verse 1 uyazuza kule bhuku lokuphila. Ebhukwini lokuphila kubhalwa wonke umuntu oyamukele uJesu njengenkosi lomsindisi. Ngingayamukela uJesu njengenkosi lomsindisi, talent incube sengibhalwa ebhukwini lokuphila. Kube sokusiba lebhuku lesibili esilizuza kuMalachi chapter 3 ibhuku lesikhumbuzo. Nxa sengibhaliwe ebhukwini lokuphila imisebenzi yami emihle isibhalwa ebhukwini lesikhumbuzo. Kungenxa yani kusenziwa lokho? Okwenza ngibhalwe ebhukwini lokuphila ukuthi sisindiswa ngokukholwa kuJesu Kristu. Kodwa ukukholwa okungela msebenzi kufile. Yikho imisebenzi yami sokumele ibhalwe ebhukwini lesikhumbuzo. Ncedisa umuntu yenze konke lokho. Sokusiba lebhuku lesithathu elokugcina ibhuku which contains the record of sins. Izono zethu zonke ziyalotshwa with the thorough and terrible exactness ebhukwini lezono. So ikhesi yakho nxa ifika okwenzakala ukuthi kuyabizwa ibizo talent incube ukhona yini ebhukwini lokuphila, yes, which means he is fit to be investigated. So kube sokusiya ebhukwini lezono, in short ubephila ngomthandazo yini evuma izono zakhe. Nxa kuyikuthi bengingaphili ngomthandazo ngivuma izono zami ukuthi ukuthi sokumele kusale izono zami, ibizo lami libe selicitshwa encwadini yokuphila. Nxa selicitshiwe encwadini yokuphila ngenxa yokuthi kasisindiswa ngemisebenzi kodwa sisindiswa ngokukholwa, lemisebenzi yami sokumele yenze njani? Icitshwe kusale izono eziza testify against me. Kodwa nxa bengiphila ngomthandazo ngivuma izono zami, talent incube ukhona yini ebhukwini lokuphila, yes. Ubevuma yini izono zakhe? Ye ubevuma. Sokucitshwa izono ibizo lami lisale lilotshiwe ngaphi? Encwadini yokuphila. Lemisebenzi yami
iyabe ilokhe ikhona. Yikho ke iBhayibheli lisithi ngale ku Church of the Firstborn amabizo amazibulo azabe elotshiwe encwadini yokuphila. Siyabonga. Right, wenza ngibe lo umbuzo wesibili nxa ukhuluma ukuthi uNkulunkulu angithi nguyololwazi lonke. Yes. Kambe uNkulunkulu uyakhohlwa? Hayi uNkulunkulu kakhohlwa. Uyadinga ukuthi azabhale phansi. Nxa ngikhangela uYesaya ngo56 verse ka8 kuze kuthiwe ngitsho ucishilela ngitsho lezinyembezi ezithontayo. Kuyadinga ukuthi uNkulunkulu abhale phansi. Why ebhala phansi? Okay, hayi siyabonga. Okunye kwezizathu. Right. Ngingathi mina ngamafitshane uNkulunkulu wenzela thina. Alright. Indaba ye great controversy, impikiswano phakathi kobubi lokuhle ikhangelwe iuniverse yonke. Alright. Lemhlaba engawanga ngitsho lezingilosi zifuna ukubona ukuthi indaba le iphela njani. Alright. So ukwenzelwa thina ukuthi sibone ukuthi uNkulunkulu uyenze justice. Alright. Njalo wona la ama records konke okubhaliwe khona lo. Ukulahlwa mahara. Yes, umuntu kaphongulahlwa mahara. Alright. Sizathi sesisezulwini bese sibuza kanti uzibani banonga Review. Ngalani iminyaka eyinkulungwane bese zivulwa lezana ingwalo. Yes. Ngitsho uPaul ukhuluma lokuthi siza kwahlulela lezingilosi. Zizavulwa lezana ingwalo bese siba lokusuthiseka ukuthi abalahliwe yindaba belahliwe yindaba bengekho sonke bese sithi ukwahlulela kwakho Nkosi kulungile. So indaba isekuthini abantu sizwisise ukuthi ukwahlulela kaNkulunkulu kulungile. Kungasali kulomuntu ole question mark. That's why uNkulunkulu izinto zakhe zisiba transparent. Wonke umuntu azibone. Okay. Uyibeka kuhle ugatsheni indaba Yes. Ngicizelele ngendaba yenyembezi. uNkulunkulu esimkhonzayo uyahlanganela lezankathazo zethu. Ukuswela kwethu, ukufelwa kwethu. Uphakathi yikho uJohane ngo11:35 ethi uJesu wakhala nxa wayebona efika lapho kufe khona umngane wakhe. Uya associate lezinhlungu zethu. Laso uNkulunkulu ohleli khatshana ngalebukela. So konke ongena kikho uDavid uzuthi kulembodlela yenyembezi alayo uNkulunkulu. Lokho agcine izankathazo zonke. Sehla ngempombo uNkulunkulu uyazi isihlobo esithandekayo. Yiloba kuyini ongena kikho ku COVID, empini zeUkraine, ukuswela indlala yona lesikhangelane nayo kona lo mnyaka uNkulunkulu uyazi. Konke futhi kuza kufika ekwahluleleni. Ngengeze ngalokho indaba yokwahlulela it's good news. Asondaba yezimpi singethuki isihlobo esithandekayo. Ngoba konke kwenzelwe thina kusesihlangothini lwethu osimeleyo nguJesu oyahlulelayo nguJesu umfowethu othintiwe lo anu firstborn. Konke kusohlangothi sosingethuki isihlobo izindaba ezimnandi ezithathekisayo njalo. Uyandithathekisa uEudumaforo. Yabona uJesu ngabe waye ngo examine wayezabothela ukulikhisa iphepha. Wahle wayilikhisa indaba yocebo losindiso ukuthi zwanini kangifuni ukuthi lilahlwe. Injalo i-investigative judgment. Kayisiyo yokulahla abantu ukuthi basuswe ezulwini bakhitshwe ezulwini kodwa ngeyokubafaka ngamandla. Actually ngawubamba umlomo. Yes. Actually nxa abantu bekhuluma ngokwahlulela abantu abaningi bacabanga ngezigwebo lani. Kantolo yalapha emhlabeni ekhipha abantu. But uJesu i-investigative judgment le ngiyokufaka abantu ezulwini ngamandla. Ngithande ugatsheni indlela ibeke ngayo. Uthe esekhuluma nge-judgment after i-investigative judgment, i-review judgment, 1000 years leya. Uthe yikho iBhayibheli lisithi sizayahlulela lezingilosi sesisekhaya ezulwini. Nothi lapha kasikabi ngabayahlulela. This is not the time yokukhiphana ezulwini. Uzathola ukuthi izikhathi eziningi siyakhiphana ezulwini kulokuthi sifakane. Kulokuthi sincedisane ukuthi singafinyelela kanjani umbuso wezulu. So kulotshwa lokhu okulapha. Okunye okuzenza ukuthi amabizo ethu engacitshwa
elokhuzenini encwadini yokuphila yikuthi ekuvumeni izono zethu si express njalo la ngekuncedisaneni ukuthi abanye abaphakathi kwenkinga labo baphunyuke ngegama lika Jesu. Ukungezelela khonapha mfundisi indaba ethintwe nguElder Maforo lo mfundisi uNcube iqhakathekile. Bagcizelela indaba Daniel chapter 7 verse 22. I-judgment yayenziwa in favor of the saints. Alright. Isikhathi esiningi ilami ngiqalisa ukuzwa ngendaba ye-investigative judgment yanchayisa ngovalo ukuthi hey bakithi sulokhu zikhangela indlela oyenza ngakhona ulokwesaba. Kanti ke lapha hayi kuyalethwa ukuthi i-judgment yenziwa in favor of the saints. Kufanele ukuthi siyijabulele. Akumelanga ukuthi sibe lokwesaba. Ngingabona ngilokwesaba. Ngiyakwazi ibhombe enhlezi phezulu kwalo. Alright. Yisi isikhathi sokusuka phezulu kwebhomba leliyana because akuhlalwanga icourt ezulwini ihlalela ukuthi silahlwe. Kodwa ihlalelwe ukuthi wonke umuntu kanjani? Wonke umuntu asindiswe. So isikhathi sokwenza isinqumo esokuthi si-cooperate lezulu. Sonke sinjani? Sonke sisindiswe. So labachumayeli labafundisayo ngicabanga ukuthi after lesi sifundo kasingagxili esayidini lokukhuluma into ezinegative. Kasi emphasizeni sitshintshe indlela esifundisa ngayo. Hayi judgment le yenziwa in favor of what? Of the saints. Sikhuthaza ibandla siqinisane njengabazalwane. Asibambe khonapho ngikhangela incwadi yabaseKorinte loSambulo ukuthi nxa uJesu esiza ngokwesibili uzasipha njengokwenza kwethu njalo whether ku negative kumbe kunjani ku positive ngibani yekho singakubamba laba kuqiniswe ngaleyo ndlela ke kanti engile umbuzo ngakho lapha ukuthi emfumana sokuthinte lapha ukuthi sifundani uletha sifundo bando kuzisabani ngokwahlala kaNkulunkulu kudaba lwendlozi ezintathu singakutsho lokho ngamafitshane. Well kudaba lwendlozi ezintathu kulodaba lothando kulodaba oluthathekisayo olweqiniso lasona lesisikhathi ungananzelela uSambulo ngo14 u6 usiya ku12 laphana kulengilosi ezintathu ngiza kuzihlanganisa ngalindlela kuyakhulunywa ngokuthi simesabe uNkulunkulu owadala izulu lomhlaba ngokuba ukwahlulela kwakhe kusokunjani wakithi sokufikile izindaba ezimnandi lezi nxa esahlulela thina nxa sigcina imithetho yakhe sihamba ngokuqonda asethuke kufana la khona lapha uye emthethwandaba ukwazi ukuthi wena nguwe ophanjanisiweyo konke okwahlulelwa usemthethweni awethuyi namzwana kuthiwa namhla kule judgment siza kuletha isigwebo uyabukwazi ukuthi hayi lesi kasimelane lawe siqondile ibisisixwayisa futhi ukuthi singamukeli uphawu lesilo awusoke wethuke ngoba oza kunikeza lamandla okubana singamukeli lolu phawu lesilo nguye uNkulunkulu ayisondaba yokwethuselana yokuthi hayi kuza kubala lokho lalokho hayi yindaba yothando ukuthi hayi linganilalela lingilandele lisekusindisweni livikele. Hayi siyabonga akumfundele uverse 26 or Hebrews chapter 12 uverse 26 ngaleso sikhathi ilizwi lakhe lanyikinyisa umhlaba kodwa khathesi usethembisile wathi ngizaphinda njalo futhi nginyikinyise hathi umhlaba kuphela kodwa lamazulu yayiwe nanso indaba anisikhulume ngokubuthana ngaphambili laphana. Yes uPaul athi usuqwayisa abafundi bakhe ngalokho zakuthi kwenzakale kunyikinya umhlaba lamazulu thina esiphila kulesi sikhathi kusifundisani yini inhloso kaNkulunkulu yokunyikinya amazulu lomhlaba. Yes kuthiwa nxa ukhangela isetup yamaHebheru ukunyikinyiza amazulu kwakusitsho ukuchithwa kumbe ngesikhiwa ukudestroywa kwama enemies abo kwezitha zabo. So lapha uThixo nxa ekhuluma ukuthi nxa kukhulunywa ngokunyikinyizwa kwamazulu kutshiwo ukuthi maybe awungcono sichaye siqale ukunyikinya komhlaba sigcina ngamazulu. Yes
uza kuchaya ulokhuzeni kahle ngiqedisa ipoint le. Right. Ukunyikinyizwa kwamaZulu uzananzelela ukuthi sokukhulunywa ngokuchithwa kwezitha zikaThixo. Kahle sike sikhangele ukunyikinyika komhlaba ukuthi wona unyikinyizwa kuyini, okulidwa to ukuchithwa kwezitha ezihambe against uNkulunkulu. Ku-Mount Sinai umhlaba wanyikinyeka, uThixo esenza njani? Ekhuluma labo. Ngafika esiphambanweni uJesu enqoba, umhlaba wanyikinyeka. Ufika njalo ngokuza kwakhe umhlaba uzayenza njani? Uzanyikinyeka. After 1000 years emfuna sikubambe lapha yekuthi esiphambanweni umhlaba unyikinyeka, uJesu esifa, and the Satan was defeated but he was not destroyed. Wanqotshwa kodwa akazange abhidliswe. Okuthi ukuthi la kathesi uSatan lokho ekhona wanqotshwa esiphambanweni nguJesu kodwa akakabhidliswa. I-influence yakhe lokho njani ikhona. AmaKristu ke kathesi anqoba ngokunqoba ngoJesu owanqobayo. Kube sokusithi after 1000 years sinqoba ngokudestroywa kukaSathane. Iyo indlela enkulu. Khona ukuthi kuyanyikinyeka kuvezani maforo? Ukunyikinyeka komhlaba yipresence kaNkulunkulu. Yobukhona kwaNkulunkulu. uNkulunkulu angafika endaweni. Umhlaba lo mncane kakhulu ukuthi uthwale uNkulunkulu. Kuba lokunyikinyeka. Siyakhumbula eSinayi wathi efikile uJehova kwaba lokunyikinyeka. Kule ndaba kaDibora esilwa loSisera. Kuthiwa uNkulunkulu ebalwela kwalwa ngokunyikinyezwa komhlaba. Okunye ukunyikinyezwa komhlaba kutsho ukubana kukhitshwe okungaqinanga kufakwe okuqini kumbe kusale okuqinileyo. uNkulunkulu nxa esefikile selungisisa izinto ezifaka endaweni yazo sihlobo ezithakendekayo ukwenza ngokunyikinyeza umhlaba. Thina singethuki as long thina sakhele edwaleni sikuJesu, idwala kalinyikinyeki, liyahlala ingunaphakade, liyahlala kuze kube nini nanini. Yikho sicelwa sincengwa ukuthi yonke into kasiyiseni kuJesu, kasihlaleni kuJesu. Ngeyindlela ke phakathi kokunyikinyekayo kukhona ongasoze kunjani kunyikinyeke. Ngiyabonga ukuthi ukunyikinyeka kuveza ukuthi usekhona umdala lapha wezinsuku. Yes. Ufala ukuthi nxa ubuye inkalakatha yomtshina ikatapile enkulu uyahluzwa le vibration yangikhona ukuthi sokukhona inkalakatha yendaba. Okwesibili unyikinya kusindiswa abantu, kukhulwa abantu angithi. Ngibe sengithathekiswa ukuthi kukhona sozo kunjani kunyikinyeke, khona sozo kunyikinyeke. Ngike ngasebenza ku Parks and Wildlife mdala. Sasikhwazi silwane uze ngamandla. Nxa sikhwazi lesilwane kwawubona impala, ubone amabhalabhala kugcwala iganga lonke kusabalala. Kunjani? Kodwa into eyayinthokozisa ukuthi ngangibona kuyimdlwane kwesilwane lokho kumchaso umama ubhode kuze kuyeqe ngale kwangikhona ezinye ziyakhwaza. Mina ngizwa nxa amafolo ekhuluma engitshela ngengwenyama yakoJuda. Ezakhwaza kunyikinyeke kubale kompala la yonke into. Kodwa ungasoze kunyikinyeke ngabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Abahlakaniphile abatshe incwadi kaMateyu ukuthi bakhele phezulu kwedwala engenalinginya omunye umuntu. Okwangixoxela kambe asazi besingaphi. Wakukhuluma ngezitezi. Wawusithi ngezitezi kanje. Kuyizolo yes. Ungakhangela eJapan. Ilizwe laseJapan lahlaselwe kakhulu ngokuzamazama komhlaba. Isihlenge lesana. So asebephumi lakho
nxa besakha izakhiwo zabo sebesakha izakhiwo ezifakwe izisekelo zokuthi nxa kuzamazama lazo ziyalandela ukuzamazama zingasawi ezitezi ezimelana le-earthquake. So ungakunanzelela khona lokho thina asifundeni lathi ukwakhela phezulu kwedwala elinguJesu elithi ukuzamazama kuzaba khona kodwa loba kuzamanyazanyiswa kube lokuzamazama kodwa asikuchabalala asikukithi asikuwa. So sihlobo esithandekayo isikhuthazo asakheleni kuJesu asithembeni uJesu. uJesu akayi kuyanda uyakuhlala ingunaphaka. Yilo idwala lelana elabonwa elichasiswa nguDaniel chapter 2 elaphutshwa nguNebukadnezar. Asakheleni edwaleni. Indaba yedwala mfundisi even besenkangala ungabala kuba Korinte kuthiwa idwala yilo lantu balandela benatha edwaleni. So asithembeleni edwaleni konke okunye kuyodlula ngaphandle kwedwala labakhelekile. Okunye engufundayo eoda wami nxa uchasisa kanje ukuthi kuthi ukuthi kasinqobi kuphela nxa sokubhidlizwa uSathane lezi ngilosi zakhe kodwa siqale sinqobe siseselapha. Amen. Lapha singabanqobi njani ngoJesu njani ngokuthi kulezi phepho ezikhona uJesu usipha ukukhululeka phakathi kweziphepho. So kuthi ukuthi osehle wabhidlizwa ukubhidlizwa kungakafiki uyabe ehamba kuside elingayisilo. Iside lika Kristu lithi ngiphakathi kweziphepho uJesu wanqoba. Ngidlulisa Jesu ngoba ngingomnqobi. Nxa usubuya samukelisa umbuso konke sokungokwethu. Imnandi indaba ekhulunywayo le. Indaba eqhakathekileyo ukunqoba yilokho yikuthi nxa umhlaba unyikinywa mina ngingavumi kunjani ukunyikinywa. Sokukhulunyiwe ukuthi indaba eqhakathekileyo kakhulu yikuma edwaleni elongubani elunguKristu. Kufanele ukuthi insuku zonke sibe ngabantu abakhulayo ekukholweni. Elder uMaforo ukhulume ngendaba yama-stays eJapan ukuthi sebaphuma lendlela yokuthi engadiliki enyikinyeke kodwa enganjani engawi. Lathi akufanelanga ukuthi sihlale kuhlale kungatsheni ofana nayo. Ukhuluma spiritually ukuthi ilevel yami yokukholwa ihlale lokhu njalo ukusukusela ngo2010 ukuze kube khathesi. I-earthquake elamandla ngabuya ngingama ngeke ngime. So kasivumeleni ukuthi izinhlelo zonke ezilethwa libandla ziyasikhulisa kangitholakale ngikhona nxa kule seminar uNkulunkulu lenjongo kukhona into engiqiniswa khona nxa kule effort nxa kuthiwe kasiyene eGwanda South kasambenini nxa kuthiwe kasiyene eNkayi kasambenini kulalapho uNkulunkulu yabedinga ukuthi asiqinise khona. So kasi cooperateni lo Jesu uJesu angaphila busezimpilweni zathu sizayenza intando yakhe uzasiqinisa. uJesu yathi futhi uJohane ngo16:33 uthi hayi umhlaba lo liza kuthola izinhlupheko kunzima kula kuthula uyasitshela uJesu kodwa uthi manini isibindi ngoba mina ngiunqobile umhlaba. So kuza konke lokhu kuzanyazanyiswa kube lenhlupheko siyaswela kunjani sikhona lo umhlaba sihlobe sithandekayo asimeni isibindi sakhele edwaleni elinguJesu ziza kubuya kodwa nxa sikuJesu owanqobayo singabanqobi. Siyabonga. Akusifundele amahubo ngu15 verse ngeka 5 saba lama verse ambalwa lapha ngizafuna siqathanise u15 verse 5 lo 16 verse 8 ngizakunika ama verse 15 verse 5 lithi iBhayibheli ku verse ngelika 5 oweboleka imali yakhe engadingi inzuzo njalo oweboleka imali yakhe engadingi inzuzo njalo owalayo ukuthengwa ukuze kwetheswe umlando kongelacala lo owenza lezi zinto akayi ku lo owenza lezi zinto
akayi kuzanyazanyiswa lanini. Right, siyabonga. U16 verse 8. 16 verse 8. Sibambe indaba zokuzanyazanyiswa khonapho. Sengibeke uJehova phambi kwami kokuphela. Right, no. Njengoba ekwesokunene sami angiyi kuzanyazanyiswa. Akuyibambe futhi naleyo u21 verse 7. 21 verse ngelika 7. Yeah. Ithi yona ngokuba umbusi uyamthemba uJehova ngothando lophezukonke olungaphuthiyo akayi kuzanyazanyiswa. Wonke amavesi la khuluma ngokuthi akakwenza njani kuzanyazanyiswa ke. Asibuyele futhi Hebrews 12 verse 27. Hebrews 12 verse 27. Yes. Lithi iBhayibheli amazwi la njalo futhi atsho ukususwa kwalokho okunganyikinyiswa okuyikuthi izinto ezadalwayo ukuze kuthi lokho okungeke kunyikinyiswe kusale. La amavesi aqinisa lokho esikhuluma ngakho. Oh yes. Izitezi ezinganjani ezinganyekinyiyo. Sikhulumela nganokunye abantu yes. Umthandazo wethu ukuthi bathandekayo sihlale kuJesu Kristu singanyikinyeki noma yisiphi isikhathi. Angeke ngibone lokho. Yisiphi esinye isithembiso esithenjiswe ukwamukeliswa abalungileyo na? Nxa isikhathi sifunda wona lamavesi. Yes, ukuthi abalungileyo nxa bengasanyikinyizwanga bazayamukeliswa umbuso onganyikinyekiyo. Njengalokho sichile ukubona kusukela ekuqaliseni kuGenesis uNkulunkulu wayinike umuntu njani amandla okubusa. Kwaba lesimo sokuthi nxa ezawazuza lawo mandla akalandele intando kaNkulunkulu kuGenesis chapter 2. Kodwa kuGenesis chapter 3 umuntu alahlela kweni ngombuso wakhe uSathane semthathile. Lokho akutsho kathi siyakuzwisa bona kutsho ukuthi umuntu onjalo ofana nayo umvuzo omlindeleyo ukwamukiswa yini umbuso umbuso ukubuyisela ngapi ebantwini. Yes, kuyini okunye kambe uma uzihlola maqondana lokuzanyazanyiswa uza kumanjani ngalolo suku lolaka lwenkosi. Sizobani ongaludinga ukuze ukwazi kuma uqinile. Yes. Lokho sokuqona lo muntu siqusunye ngasi. Xa uJesu esiza emhlabeni lo umbuzo omkhulu ngokuthi ngubani ozakuma. Ngubani ozakuma. So nxa esiza uJesu akazi ukuzoguqula abantu izimilo. Kodwa uzothatha abantu asebeguqukile izimilo. Abe sebaguqula imizimba. Sibe sesisiya ekhaya ezulwini. So okuzenza ukuthi sime yikuthi isono sisuswe kithi. Isimilo sethu sifanane lesika Jesu Kristu. Sisuswa njani maforo isono? Asifundeni ukuhlala ezwini likaNkulunkulu. Kasifundeni leli lizwi. Kakusibeni ngabantu abale devotional life, impilo lo Kristu lo nkulunkulu. Kakubalwe ilizwi kakusihlaleni emthandazweni. Sibe ngabantu abakhulekayo. Bese si exercise si practice ukholo lwethu. Asambeni siyefakaza lolu daba. Sigijima sithi I will go. Nxa ufuna ukukhula kokwakomoya hamba uyetshela abanye ngoJesu ozayo masinyane. Singazenza zona lezi zinto ezintathu. Ungaya kusanctuary kwakulesinkwa akakubalwe ilizwi, kule incense kakuthandazwe, kule sibani ivangeli kalihanjiswe kwabanye sibe isibani. Singenza khona lokho okuthathu okwakusenziwa ku most holy place. Ngiyakutshela asiyikunyikinyezwa siza kukhula obe kuthintwa ngumfundisi uGajenda pha. Sibe ngabantu abangcono ezimpilweni sihlale ezinyaweni zikaJesu. Enye indaba mfundisi kule ndaba yeBible reading chapter lunye usuku lunye ngalunye SOP reading singakudeleli khona ukuyana kuyizinto nxa sekwenza nsuku zonke sithandaza siqeda lapha siyafakaza akula siphepho esingasinyikinya. Even lesikhathi esinzima esikhulunywa ku Revelation chapter 13 asisoze sasisusa kuJesu sizala lokho sibambelele uzabelani. Akumfundele uHebrews 12 verse 28
uzamqathanisa lo Hebrews 13 ivesi ka 15 no 16. Ngakho ke njengoba sisamukela umbuso ongeke unyikinyiswe Right. kasibongeni njalo sikhonze uNkulunkulu ngokufaneleyo ngenhlonipho langokwesaba. Hebrews 13 verse 15. Ngakho ngoJesu kasinikeleni njalo kuNkulunkulu umhlatshelo wokubonga isithelo sezindebe ezivuma ibizo la. Nginanzela kubana sesikhuluma ngokunyikinyeka kwamazulu. Yes. Sakhuluma ngokunyikinyeka into engasoze zinyikinyeke. Leli vesi selisiveza ukuthi njengalokho sizakwamukeliswa ongasoze kunjani kunyikinyeke kasihlaleni ngokubonga. Kungaziphi indlela singamkhonza singakhonza ngayo uNkulunkulu okwamukelekayo na yiziphi indlela esingazisebenzisa nxa sikhonza uNkulunkulu okwamukelekayo sebesibili ngoba ukubonga kuya enjanini ekumkhonzeni uNkulunkulu. Angithi ngoJesu Kristu othi yena ngiyelaphe abalichumi sekuphenduka yedwa wezizweni. Owezizweni bangapha bangu9. Yes. Thina ke singamkhonza ngayiphi indlela eyamukelekayo uNkulunkulu. Ukukhonza kwethu vele Okay. akuphelelanga Yes. nxa kungela mnikelo. All right. uAbraham sike samthinta eviki edlule eqanisa intaba iMoriya uthi kunceku zakhe salani lali linda amadonki mina lo mfana sesiyakhonza. Esiyakhonza wayesiyanikela umfana. So kutshoyo ukuthi ukukhonza kuphelele ngokunikela. Thina ke esiphilayo khathesi umnikelo ukhomba esakwenzelwa uNkulunkulu ngoJesu. uJohn 3 verse 16. Ungabona unganikeli utsho kubana uJesu akwenzayo awukwamukeli kakuphili. Asivakatsheleni abasema ezintilongweni abagulayo abaswele sipractice ukholo lwethu abonakale uJesu ezimpilweni zethu sihlobo esithandekayo. Akula muntu ongela lutho bese kufunda ngethempeli ngesanctuary la uthi ungabuyi sike sathinta izigaba ezithathu baba bebuya bezoziveza phambi kaNkulunkulu kwaIsrayeli ngomnyaka. Wawungeke ubuye ungaphethe lutho. uNkulunkulu futhi isihlobo esithandekayo kasicela angasinikezanga khona. Nxa sisiza kuNkulunkulu asibuyeni lezipho sizobonga njengathi senzele umusa. Siphuma kuCovid sibuye silengise izandla akuvumi. Siphuma endlaleni sibuye silengise izandla kuphithizela izimpi kulani kodwa uNkulunkulu usivikele asimbonyeni ngalokho asenzele khona. Gatheni kungaziphi indlela gatheni kusivumelwano esidala abantu abatshengisa khona ukuphenduka ezonweni zabo beveza ukubonga kwabo uNkulunkulu. Kungaziphi indlela abenza njalo uzwani uNcubela befuna ukuthi aphendulane indaba yokuqala. Uzayithatha. Okay, bengisithi uyandithathekisa uElder wami lapha. Uzananzelela ukuthi uThixo wayengathokozi ngemnikelo yabo engela ubungcwele kumbe echiya bona bengekho ngcwele kodwa igcizelela iso. Kodwa uThixo ayekuthokozela ukuthi nxa besinikela banikele ngokuthi bakholwa. So ukukholwa kwakusiba ukuqalisa kwendaba kube sokuexpresswa ngendlela abanikela ngayo. Ngokufanayo namhlanje kasinikeli okwechuma ukuze sikholwe kodwa siyanikela ngoba siyakholwa. So lo okholwayo kuthi ukuthi kuzaba lalokhu abuya lakho ngoba ukuze ukubise kuyikuveza osokenzakele phakathi. So kulalo kuyana esihlala sikunanzelela okunye ukuthi umuntu nxa enikele ethi ninikele inhliziyo. Umbuzo umuntu esithi hayi abanye banikela imali abanye banikela inhliziyo. Hayi akula vangeli elinjalo. Ivangeli lithi imali inikele inhliziyo yakho. Amen. Ngoba ama programs landani kakuranwa ngenhliziyo yakho. Singayidabuli yahlufe. So osikutsho ukuthi imali kayibuye ngenhliziyo yakho yonke. Nxa kuyikuthi uyibisa ukwenzela ukuthi umanipulate umfundisi mana.
but nxa uyibisa ngokuthi inhliziyo yakhe ithi ivangeli kalihambe kayibuye ngoba umsebenzi kaThixo ukugcizelela khona ngithanda inkulumo yakikhulunywa ngumfundisi uEsimpofu nxa efundisa ngendaba le uthi yena inkonzo yokwethumba leminikelo kayisiyo yenhliziyo inkonzo yenhliziyo ngeye divine service kulapho uNkulunkulu adinga khona inhliziyo zethu lapha ukuze utshengise uthando lwakho kufanele ukuthi uphe sizananzelela lezazi zasempumalanga nxa zizokhonza uJesu umntwana uJesu ozelweyo zezalani lezipho khulumile uElder uMaforo kabanzi laphana vele lapho kungela khona kupha isipho akula kukhonza singasusa okwechumi leminikelo akula kukhonza uNkulunkulu so ngithanda lapha ukuthi ngihle ngitsho lokho mfundisi indaba ekhulunywa la ukukhonza uNkulunkulu okwamukelekayo ube ukugcizelela umfundisi uNcube ngokuvela enhlizweni okungayisikho kokuact ukuthi hayi lami ngimana ngiphosele i-nominating committee ukuze nxa isihlezi at least lami ngi-aphiye yes hayi lokhuyana ayisikho kukhonza uNkulunkulu ikuzama ukubribe kumele kuvele ngaphakathi iqiniso yikuthi nxa umuntu elemali yakhe eningi kodwa engafuqwa lothando ngcono extend indlu kulokuyilethe church yona inhliziyo ingatsho because wona lo mnikelo ufanana le gaweni lelana eluku Matthew chapter 22 elalingafanani lokwabanye wayengela ngubo yomthimba selokunye ukulunga kokuzibazela uNkulunkulu kasiphathise sikhonza uNkulunkulu ngenhliziyo ngothando ingqondo yethu ngokuphelela kwayo ibe sekukhonzeni uNkulunkulu so okunikela kwethu kumele kuveze ukubonga kwethu lokhu Jesu asenzele khona ngaphi eCalvary ngicabanga ukuthi nxa ngikuthokozela kakhulu ubonga kwami kungaba kukhulu kumangalisa kuze kwedlule kwechumi yes by the way okwechumi ayisiyo ndaba esingayo lapha kodwa kwechumi uyabona ukuthi la nxa kungaphelelanga hayi kunjani kuyamukeleka kithi isiza sothi kwamukeleke ukuthi uNkulunkulu uthana hayi lisemhlabeni wesono lama olezingozi lani mina ngiyahlanganela lani ekuhluphekeni kwenu kodwa umnikelo awuveze kubonga kwethu kakhulu kungani incwadi yamaHebheru iphetha ukuxhunyaniswa lencwadi kaSambulo chapter 7 kaDaniel 7 kungani ukuxhumanisa lokhu kubalulekile kudaba lwenkonzo kaJesu ezulwini uDaniel 7 usifundisani ngokuphelela kwazo zonke izinto ezisemhlabeni leziwileyo na kungani kuyasivezela encwadini kaDaniel chapter 7 suka ku verse 14 usiya ku verse 9 usiya phansi sitshelwa investigative judgment ukuthi kaya amabhuku esevuliwe kayizange iqale umeli engakabi khona umeli esekhona yaqala iinvestigative judgment siyevezelwa njalo ukuthi uJesu nguye waphiwa umbuso sephiwa umbuso labangcwele bamukeliswani umbuso lo okuthi ukuthi iinvestigative judgment bathandekayo isaqhubeka kukhatshana lapho esivela khona kulalapho esiyakho kasikunanzeleleni khonokho ukuthi nxa singama isono sisuswe ngalesi sikhathi into ezenzakala ukuthi nxa uJesu esiza ezosithatha esiguqule umzimba sizayamukeliswa lo mbuso ongachabalaliyo njalo lempilo engaphezulu siyabonga ukholelo ukukhuluma indaba leyi ifuna inhliziyo eguqukileyo asithandeni uJesu kule nkulumo ethi yona ungapha ungela thando kodwa ngezake waba lothando wehluleke ukupha ukholo lwethu kakulube lemisebenzi sihlobo esithandekayo sixhumane lezulu ozayo uyeza sakhele kusisekelo leso esingenyikinyezwe nxa sokunyikinyezwa siza kunqoba ngizanika uGatsheni ubana atsho awakhamas okugcina emva kwalokho uzathi asikhulekele kodwa engakakhuleki ngicela ubana ngazise wonke umuntu olaleleyo sesiyangena kumaphethelweni lalesi sifundo kuvikela ilandelayo singena kumaHebrews ngusahlo 13 kusifundo 13 kunjani
lapho siyafunda khona ukuthi kaluqhubekele phambili uthando lobuzalwane. Amen. Sengani inkosi ngasibusisa silungisela lokho gatheni just ngamafitshane bususikhulekela. I-judgment babukeli labalaleli yenziwa to our favor. So akula sizatho esokuthi kube lo muntu ozalahlwa because iqetha lethu elisimele kubaba elingabhadalwa lutho. uNkulunkulu ukhangelele ukuthi si-cooperate layo. So akula muntu lesizathu sokulahlwa. uNkulunkulu kasiphathise sonke senze izinqumo ezokusindiswa, siyakhuleka. Baba othandekayo okhona ekhaya ezulwini, siyakubonga ngenxa yokubana ilizwi okade ufisa lifike endlebeni zethu selifikile. Siyabonga umoya oyingcwele osithungameleyo kusona lesi sifundo. Phathisa wonke umuntu oza kuzwa leli lizwi, ngitsho lathi esikhuluma ekade sithungamela. Sicela ukuthi singabi ngamalele. Esikuloyisayo Nkosi ukuthi ekucineni kwezinto zonke sekuba khona embusweni sesinqobile ngenxa kaJesu. Siyakhuleka silokukholwa egameni likaJesu inkosi yethu. Amen. Amen. Amen.